Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Mau iping idon lang hang ni ya ki doktor na kaliang jong ke veterinary ru ha ke bikila idon rengkat bat ngila lap hiru ya ki do ki bambit su pandang pendon kam ti ya kini ki do ru ngila ya weng mentang kesini ngila shimi ki report baru pat ngila pa ya ki ban berat no ban dispose no aku rukam ke bedai bakin tep aku rukam ke jaka ke bedai ban nung yo su ki sau ki nang ba kin bu ya ka ban nung don ke jingmai ki nong ba. In baka Assistant Commissioner Jong Katanat Food Safety kalawan jurip ya kayo polo berhadin balami sa kakubor Batisi TV ba kilalap bakidon kidukan de do kibade ya kido kibamlong syu ban bamru kala penyap yo ya kinong de do kibade do ha kani kayo bat menta kasngi kilawan ban pensai halor katai kakubor. Kisangut kinong de do kibalawan ban pensai ki kentop ya uba John K. Karmi uba Williams M, uba Lam Shaprang Wankar, bat uba John Warjeri, kibadai ki nong de do snyang, bat nong de do masi. Kila tho ba Marsin mi ka khubor Batisi TV, ki paj ba kila ting ban wan the do na kani ka yo, bat ka jing yap yo jongki kalong marsi teng na ka baki jude man kasngi. Kila kintu ki paj ba bakim dai ban ting namar ba ka do ka bade hayo polo kadai ka bakila ot hakajaka ot do hamawyong ha ka bala dep ban examine shwa ya ki snyang ki masi da ki doktor ha veterinary shwa bakin oddo ha bakli ya ki jingsma yutung jong kayo polo kila ya tho ba ka daw ka jingsma yutung kadai namar ki nongdi do siar ki penyap ya ki siar jong ki ha po dukan kila ongru ba ka yo polo kadai tang ka jaka di bat kamdai ka jaka penyap bat lada penyap do kan manra ya ka jingsma yutung ba penyak hi tanat dong veterinary di menen ngilap ba naka channel Batisi baki release ya kawe ka kubor ba omlong ban bam do naka ni ke supermarket yo pulu supermarket tiki naka daw ayu kami kata ka kubor kan ba pelong ba naka te ka yo bamlong sho ban bam ta ka do ki jaj do ayu kan teni kwa nipan ke jing pensai ru naka board badai page jong ka food safety baki lalap ayu ba kapoi hadu ba hablej haki pras kan ba kapoi sho pras ngitingim tep dei na daw yu tamba tang da ka jeng kan thawa jong kani ka food safety ba hadu menta bagi pai ba ru kila thot bangun thet do na tikayo kikeli ba kumta ka release kumta ka lomta tengi tep dei na ka daw yu tengi kwan pak pensai kan dei do ayu ba mlong shu ban bam na ketika yo pulu kwa ban bu kolong ka department yang food and safety ya ka ba pitip ha kitip khamba namar ha ba yusnyang wat masi suwa bikin rung sa kejela gitu ngi doktor na veterinary kila examine suwa bat ngidon ka tu ka slaughterhouse te moyong ba penyak hi tanat dong veterinary ti hadin bal certified doktor yo snyang no masi la ban sho do bat balong ba ibet ba kinop bam do kin thet kan ya ita kan long kham tam ki we kam tip kile ne kim le ita te ni pa di pensai hatu kile ne em na kaliang veterinary examine ko mi siar lani ka belang i ga ka jing chi sang ani tu pi de ilap on the spot kum ta ya ka dukan la ban sis when someone to office sipor de ban ai long bu kenja penalty mo de ban sis sang tu khanang ba menta phla pen sa phriang ni ka khubor di ni ngimtip namar sekaliang badi do senyang di do masih kamwan ban test mo ya do ti le si ade sekubi di CRD do belang di tip ya kata te di filap kumta si sia la dai ban on spot ban khang tu dukan khanang ba kanung puta ki wei pat kai martang na wei ke dukan kan tho brea kan ngi num la su ban di jing di bam la long namar ngi im jakpo nang tu te i kata ka dai ke wei ngi jing si sia namar bam la len ya kata te mas ndrung po don ke jing sma namar ba ka jing sisa ban sina ban peniap do ong the kan ban long ke jaka ban ke space belong open de hang tu peniap tu kalong ke khapnya
ka proper ventilation don ba te kan wan be ke jing sma namar ka thi design la design kum komol ke market kalau ni nakaliang free ne nakaliang free channel ne nakaliang ikon diberikan lang ka sarkar ni ke ba kami ha ba dia punya siar haju itu kasman ya ketika mau pasna tentang bendi ini kalau company kita ya jakpot cengkir mah long company bisni sama ini lawan ele ko ni satu ko iman tayo ya kayo kahat ni sagi ko lan beroi tambah kasih long no kiong penyak apa swaban rumah kita yo ada lekan ni suat itu ba aja ka di om asim ai untuk pat ai te kumi de monesian nang masih penyak rentoi ni ladon kacaka penyak semuyong suan ra sudie no kita ka jisma ka naka jisma ka long naka we te Siliang kerja ni kita jenisnya bagi customer jenis bertiap doa ni stang bagun stang kum si omna kum ni begitu baik kita bermain bersama wan kum stang bentar jadi kita kami jangan kami kita wan sih bawang lami kata kubur siang bawai kubur de latih hiam kibuyah jami tu dilangit begitu jadi Sodo ane tadi hakam politics ne tadi hakam EKE kipuyo tu aku buat begini. Tangin kami tangin kata menen ni, tangin jenis lahir lupa kayo bermental kahya kada. Coba kan nang jor kata jenis ini wan kendur no berbiasa. Orang rabangi kentok ya food safety mo. Bidon kecing sultana mo baga food safety kan ban survey dah, ban check. Surprise checkingnya yang ini aku puluh. Tamulang sunta lontar yang haba kilapat yang menentukan kebadan balik bagi ya imat bomlo. Tahamun ai bamaki ken le ken shime takarai ba hatu idukan ni bagno ken le ki kat kumka ken le no ka cing stoma haba kile kita cekam. So kau ada question kumpul kini mah yang bangi melak le mah yang le ayu ni teh ya kata balap kamal bam lombang syuk yang mah ting tet wan rak kamal ba kumnu kan tai ba kinaki food department bagi la tes thai bagi la lap ting tet re kata dan ide batik te manuhi bangsa dia yang katakan si bantu membang ni bang di kon di bayi yang seni di beliau yang pekat ni baru kata tangi badido ikan nong boong maya kado om tangi ni badido senya dan masih ni wang lang takayo om takayo aja henry ya ida te ban pensai ni wa dei kai ni ke ade ban khang kum ya kata dukan balik persak bagi kemudian untai kalau untai Andai isu kentok om long bam yang kedua badian yu puluh kedua yu kan om bam dan ni saung dum em sa ha jing dum tin tip tin hawan ya kan om biasa ki